Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke. Ngithemba lifica liphilile lapha elisizwa likhona. Sikhuluma ngaphansi kwesihloko esithi Buza Ibhayibhili Likuphendule. Ngihamba labafundisi bami ababili, impofu ezimbili. Mina ngimfundisi weSindlovu, impofu eziphahle indlovu. Sihamba sindawonye. Bafundisi bami siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili Likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo lapho esikholisa khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa silizwisise bese siliphila lenze umahluko ezimpilweni zethu. Mfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Ngithanda ukubana ngingakayikhatshana ngihle ngilikhumbuze incwadi liyana okuthiwa iGreat Controversy esinika mahala kunombolo zocingo 0718444196 0718444196 ungabe kumbiko wakho khona lapho silendlela ubana sikuphathise uthole lincwadi echasisa lezi zinto esizikhuluma encwadini kaSambulo loDaniel. Bafundisi, kasingeneni encwadini kaSambulo esikhuluma ngayo sisayendlalela ngithi kunjalo. Kasikangene kujuleni kwayo angithi mfundisi CK. Sisazama ukuthi sisendlale phezukwayo. Kukhanya kukhona izinto eziqhakathekile ezisekela lincwadi. Kunjalo. Ezine mfundisi iziphi ofuna ubani uzithinte la eziqhakathekileyo? Siyabonga. Sifisa ukuthi ke abalaleli bananzelele ukuthi incwadi leyi nxa singayihlukanisa ngendlela yayo. Ingaba lembono phose engu7 eyisikhombisa. Abanye njalo bathi le mbono engu8 kusiya ukuthi babala njani ngoba abanye bayabala isingeniso lesiphetho njengombono. Abanye kabakubali. Kodwa into yinye nje akulamahluko. Kodwa esifisa sikuthinte lapha ukuthi imbono yonke leyo yongu7 ile ndlela ebuya ngayo efanayo. Ilezigaba ezine. So uJohane wayetshengiswa limibono yonke ngezigaba ezine. Yizo esifisa ukuthi ke sigcile kuzo kule iviki ngoba zilodaba oluthile eziluchumayelayo kithi. Abasendlala incwadi yonke nje bana kunjalo. Kunjalo. So izigaba lezi ngizazibala lapha. Isigaba sakuqala, imibono yonke encwadi kaSambulo iqalisa ngokubizwa kuthiwa i-victorious focus. Kusitsho ukuthi iveza uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe njengomnqobi. So uJohane engakatshengiswa lutho olwalapha emhlabeni. uNkulunkulu uqala emtshengise okubizwa kuthiwa i-throne room scene. Utshengiswa ezulwini uNkulunkulu esesihlalweni sakhe. Sobukhosi. Kungaba lesizathu imfundisi kungaqali lapho kusiyala. Khonokho uNkulunkulu yikho akujongileyo kuJohane ukuthi uJohane abone ukuthi ngingakakutshengisi lutho olwala. Ngifuna ukuthi ubekwazi ukuthi yimi ngibamba amatomo. So isisigaba sakuqala sona leso engxenye njengokwesibonelo nxa sithinta siyaphambili sakuchasisa sithathe mhlawumbe umbono owodwa umbono okhuluma mhlawumbe ngokuthiwa ngama7 seals. Ungakhangela umbono lo uqalisa kuSambulo ngo4 lo5 kodwa phana sibona kuvezwa kwavuleka umnyango ezulwini ngobonakala uNkulunkulu ehlezi ngaphi esihlalweni sakhe. So kwamphana sokuqalisa umbono onjani omutsha. So isigaba sakuqala kuthiwa i-victorious focus esitshengisa ukunqoba kukaNkulunkulu esesihlalweni sakhe. Isigaba sesibili sibizwa kuthiwa ama-earthly events. Angatshengiswa ezulwini njengobana impikazi le enkulu okuthiwa i-great controversy ilwela lapha emhlabeni okulabantu khona. Setshengiswa ke ukuthi right nanzi izehlakalo ezenzakala emhlabeni. Kodwa kufanele ukuthi ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu umbonile ehlezi esihlalweni. So kutshengiswa izehlakalo ezenzakala emhlabeni. Ungafunda khona phana umbono lo esikhuluma ngawuqala kuSambulo 4. Nxa sukuSambulo chapter 6 so kukhulunywa ngamabhiza. Amabhiza lawa aveza izigaba zebandla likaNkulunkulu. Umfanekiso. Khona sizathinta ukuthi incwadi kaSambulo ilotshwe ngemfanekiso. So amabhiza lawa afanekisa ibandla ukuthi ibandla laqala limhlophe lilungile kwangena isono ebandleni kwangena isono lokho kuqhubeka. So nxa sokutshengiswa lezi zehlakalo lezi kuyabe sokuyisigaba sesibili sombono esibizwa kuthiwa ama-earthly events. Kodwa uqale ezulwini uNkulunkulu esesihlalweni sakhe. Then sisuka lapho kungatshengiswa okuthiwa ngama-earthly events sokuqhubeka emhlabeni kodwa sokutshengisa izehlakalo zensuku zokugcina okuthiwa ngama-last day events. So kusitsho ukuthi umhlaba lo kungaze kwenzakale lokhu lalokhu. Lingabona sokuzenzakala lokhu kumele libe kwathi umhlaba susiya ngaphi emaphethelweni. Kumele liqine libe kwathi hayi umhlaba susiya emaphethelweni. So number 3 lo. Number 4 nxa
sesibonile izehlakalo zensuku zokugcina. Incwadi kaSambulo isigaba sesine iyabuyela futhi ezulwini. Kodwa khathesi sibuyele ezulwini isitshengisa abangcwele abake baphila emhlabeni sebenqobile sebesezulwini njengabanqobi. Kubizwa kuthiwa iglorious climax, isiqongo sakho konke esenkazimulo. Abangcwele sebenqobile. Ungakubala khonokho kuSambulo lapha ngu7. Lokho ngumbono owodwa oqalise ku chapter 4. Uyabona abangcwele sebesezulwini lo Jesu khona ngale. Kanje khona uzabuya kuMfundisi. Uyamthanda uLwani uzabuya ukungezela khona apho sesimungezela khona apho. So njengoba ke sichile kuqaliseni ukuthi incwadi kaSambulo iveza uJesu. So iqalisa ngaphi ezulwini. So ke nxa ungadweba umfanekiso uyadweba uLwana esimchoyo esingathi inkomicho. Ungabhala inkomicho yona lana ukuthi uqalisa usezulwini wehle uye lapha emhlabeni. Uchede uye eceleni lapha uphinde futhi ukubuyele ngaphi ezulwini. Kusitsho ukuthi kungakhathalekile izehlakalo lezo ozibonileyo ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usendaweni yakhe ezulwini control room. Zonke izinto ubambile amatomo. Akukho ngitsho lokukodwa ongamphunyuka. Mina bafundisi mfisi ngabe liyamfundisa uletha ulo. Hayi uletha ulo. So sithethina sile mcijo emine la sizigaba ezini. So phezulu kwephage lakho sesifuna abadweba. Phezulu kwephage lakho uyabhala glorious climax. Ubhale throne room scene phezulu. Then khona phana ube sudwe umzila oyaphansi ephage lakho. Right, ungafika phansi lapho uqina khona umzila wakho ube subhala khona phana earthly events khona phansi. Ngaphansi. So phezulu komzila ulo victorious focus ngaphansi komzila ulo earthly events. Then ube esandleni sakho senxele khona phana kulo earthly events khona ube sudwe umzila usiye esandleni sakho sani sokudla ucrossa iphage lapho lapho uqina khona khonapho esandleni sakho sokudla sufaka khona phana uthi wena last day events isigaba sesithathu lesi izehlakalo zensuku zokuqina. Then ube susuka ke khonapho last day events sukhwela umzila wakho subuyela phezulu sufika uvele khona lwana omunye ufika lapho uqina khona ube subhala ke a glorious climax. So kuthi siqala ezulwini siyephutha ngaphi ezulwini. So kuthi ukuthini lokho kuthi ukuthi konke okuyenzakala phakathi lapha kugoqelwe uNkulunkulu esesihlalweni sakhe lokunqoba kwabangcwele sebesezulwini. So ungazi ubone kusiba nzima njani, khumbule emuva uphinde ubheke phambili. Khumbule emuva uNkulunkulu esesihlalweni sakhe, bheka phambili usunqobile usuzezulwini. Ake simphinde mfundisi Mpofu ngiyazama ukudweba lapha nangu ngiyana lapha phezulu lapha silo victorious focus. Victorious focus kunjani babhala lapha abalaleli ababukeli victorious focus. Bese ngisehla ngize phansi angithi uze phansi lo mzila nakho umzila sengikhangelele inkomtsha msikhangelele lapha bhala earthly events. So siba earthly events kunjani lapha angithi kubeka sensiyale ngakaqansi lapha nekhoneni la khona sembhala bani inkomtsha last day events eschatological events. Baliliqathalelo mfundisi eschatological events angithi sengibuyela phezulu futhi lapha emvelele khona sokuyinkomicho ngale uqineni sokumbani glorious climax. Glorious hallelujah isiqongo esenkazimulo. Hallelujah. Ngithemba abalaleli bayakubamba bafundisi. Siyafunda usachasisa lapha angazi kumele ngibuyele ku CK. Sikhangela chapter 4 lo 5 ngala into esikhuluma ngayo kakhulu mfundisi. Sithini siyabonga ungafunda ku chapter 4 lo chapter 5 lapha oka Sambulo kulapho okule izehlakalo kulapho okule victorious focus ukubhekisisa okunqobayo. So ke uzananzelela ke uthi ngiwafunda amavesi amalutshwane nje chapter 4 ngifuna ukuthi ngifunde ivesi elandelayo ithona ke verse yesibili uSambulo 4 ivesi ngelesibili. Masinyane ngehlelwa ngumoya ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi lo hleziyo wayefana lelitshe lithiwa iJasper lelithiwa iCornelia kusehle ecasisa. Unga chapter 5 futhi uqhubekela phambili lokho ebona izulu elivulekileyo lesihlalo sikaNkulunkulu esezulwini. So ke lokhu kusivezela ukuthi uNkulunkulu uvele usendaweni yakhe. Endaweni yakhe lapha khona ulawula izinto zonke ezenzakala emhlabeni. Njalo izinto zonke ezisemhlabeni zihamba ngokulawula kukaNkulunkulu.
akulandaba ukuthi sehlangana lobunzima lobu esikhulume ngabo ukuthi vele incwadi kaSambulo ilotshelwe abantu abaphila ensukwini zokugcina insuku zobunzima. uNkulunkulu lanxa kunjalo is in control. So okumele sikubambisise kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu ku victorious focus, ukubhekisisa kokunqoba, uNkulunkulu usendaweni yakhe. Ungakhathalekile ukufelwa, ukugulelwa, ukuswela, ubunzima bonke singabubalisa, uNkulunkulu lokho esendaweni kabani yakhe. Mfundisi, ngabona sike sakuthinta angazi uthuni sikhuluma lapha ukuthi kulula kanganani khonokho ukwazi ukuthi uNkulunkulu usendaweni yakhe nxa indiza mtshina isiwa iwelo lwandle abantu bonke bephela, nxa sibona ukuncithakala ekhona emhlabeni lokuhlupheka abantu abayikho khona. Soze ngiqamba izehlakalo zinengi kunjalo mfundisi, kodwa ke zinengi izehlakalo ezisithinta esikhangele okudubeka kwabanye abantu njengathi lezinye eziza kithi manqama. uJobe njana njengoba sisazi ukuthi wafelwa ngabantu abakhe, nxa kwenzakala ukuthi nxa kwakusenkonzweni amabhokisi wonke sehlezi phambili lapha. Kulula kangakanani ukuzwisisa khonokho. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ulokho ehlezi esihlalweni sakhe, ukuthi kathi angithi sitsho ukuthi ulamandla. Sitsho ukuthi ulamandla. Kunjalo mfundisi. Sitsho ukuthi amatomu asezandleni zakhe. Kunjalo. Kalekela ngibhizane lahlanya lodwa lela. Amatomu asezandleni. Uzwisise kanjani khonokho? Akukho lula mfundisi. But njengoba usiphe umzekeliso okaJobe. Nxa ufunda incwadi kaJobe ekuqaliseni, ibisi siyafika lapho ahlukuluzwa khona. Kuzwisa ubuhlungu. Kodwa ungayeqa izahluko eziphakathi lapha, uyefundisa ahluko sokucina esikaJobe sokubo 40 ngale. Uzananzelela ukuthi uJobe ufana nayo kathesi uNkulunkulu usembusisa, usemphakamisile, usenothile ukwedlula lokho ayekho khona, usephiwa amadodana lamadodakazi. So ke kuyafana futhi engxenye mfundisi wami ukuthi nxa kulomdlalo webhora oyenziwe ake sithi udlalwe ungekho semsebenzini, wena uthi nxa usubuyela ngekhaya ufika ubona i-delayed match, uyabukwazi ukuthi ama results umphumela wakhona usuwazi ukuthi enqobileyo yipi. So okusincedisayo lapha kulezi izehlakalo ukuthi sibe lesibindi, ukuthi kungakhathalekile ukuthi sizadlula phakathi komumo onjani, kodwa ke isiphetho yiso esiqhakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi ngoNkulunkulu sizakwenza njani, sizakunqoba. Ungayibona i-team yakho engxenye ihlohliwe kokuqala, ihlohliwe uzuthi mayibabo mhlaba umkhosi, but nxa uke impumela usuyazi, uyazitshela ukuthi kalifike kucineni ngiyakwazi ukuthi i-team yami yenze njani, inqobile. Engenza ndamdinga obi uthi ngibone ngazathi ubunzima mfundisi. Kangifuni ukuthi ngithi kangukholwa uJesu usesihlalweni, kodwa umuntu emuntwini wenyama ekhangeni kubuhlungu kakhulu. Kule ndawo lapha athi kambe uJesu yanaka umhlabelela othi njalo angithi kambe uJesu yanaka mbukhangele mbuzithulele. Singabancedisa njani abalaleli ukuthi bakubambe khona ukuthi uSambulo usitshela ukuthi uJesu uNkulunkulu uhlezi esihlalweni? Siyabo. Kulento ezimbalwa ayikhumbula la, ngikhumbula umfanekiso lo ojayela ukukhulunywa ngabachumayeli. Abathi kuthiwa kwakulenye ibhasi eyayihamba. Kuthiwa ibhasi leyihamba emabhampeni emgwaqweni ogcwele amagotigoti. So kuthiwa ibhasi leyihamba sibili ngathi sifuna ukulala ngomhlubulo. Kodwa kuthiwa kulungabafana kwakuphoselana ibhora phakathi lapha kukholisa lapha vele ukhohlize eqhakala. Kuthiwa abantu bathi abafana liyasihlolela. Ngibona lapha isengozini ngakadlala ibhora. Abafana bathi okunye umfana wathi mina vele ngisabi. Odriver ibhasi le ngubaba wami. So vele ngiyakwazi ukuthi umdala uyayifikisa lapha yakho. Ngilavalo. So into enkulu kakhulu yikwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani, lokuba lobudlelwano laye. Njalo lokuthi okunye okusincedisayo futhi akukhangele obunye ubunzima empilweni yakho uNkulunkulu akukhupha kubo. Ungasaboni lutho, usubona ukuthi lapha angiphumi la, kodwa uNkulunkulu wakukhipha. Khonokho ngakukhumbula uzabakwazi ukuthi la kathesi uNkulunkulu angakukhipha. Siyabonga mfundisi. Okunye futhi engifisa ukuthi ngikukhulume lapha okukhona. Ngithinte incwadi kaJobe. Abafundi beBhayibhili kulendlela zokubhala ababezisebenzisa
siyisebenzisa befuna ukusincedisa ukuthi sibone ukuthi okumele sikuqhathe sombo uqhathikileyo kuphi ungakhangela incwadi kaJobe nxa ufuna ukubona oqhathikileyo kuphi ungakhangela eqala khona ukhangele ephetha khona kuyahambelana iqala uJobe enothile ibe siphethe uJobe enothile antu yabona so indlela yabo abakubiza bethi bona inclusive kumbe ukugoqela so ababebala ngaleso sikhathi ababekwazi ukuthi abafundi beBhayibheli babhala njani abaqhathekisi uhlupheke uJobe adlula phakathi kwabo kodwa bayakwazi ukuthi ukuhlupheka yebo kukhona kodwa kukhulu ukuthi uNkulunkulu ulomvuzo awunika abathembekileyo so yikho even labanye abantu abafunda amabhuku bathi bona nxa ufuna ukubona ibhuku likhuluma ngani bala ekuqaliseni ube susiyabala ekugcineni antu yabona ungahlubala ekuqaliseni uyabala ekugcineni uyabe usukwazi vele ibhuku leli laphetha ngani lokuphakathi la kusenza ubona phakathi ungathi kuyenzakala into engathi yethusela ukuthi indaba iphethe njani ekugcineni so yiyo indlela lencwadi kaSambulo elotshwe ngayo ungakhangela incwadi kaSambulo kuqala ezulwini siyaphutsha futhi ngaphi ezulwini nxa usulovalo khumbula ukuthi siqale ngapi uNkulunkulu sesihlalweni khumbula ukuthi siyaphetha ngaphi uNkulunkulu sesihlalweni sesikhona ngale lathi ngitsho leBhayibheli libhalwe njalo futhi Genesis 1:2 loSambulo 21:22 Genesis 1:2 akula sono kulempilo engapheliyo akula nto embi uSambulo 21:22 kunjalo futhi so konke lokho esikubala eBhayibhelini lokho kungaze kube nzima kube lani singakhohlwa lapho esiqale khona singakhohlwa lapho siyaphetha khona singahlupheki kakhulu ngokuphakathi yikunjalo umfundisi khonapho uhluyihlanganisa indaba yethu esikhuluma ngayo ngezenzakalo zemhlabeni lehlelo sobukhosi ngabona sike sayithinta siyabona angazi bekukhona kusasele singayingezelela ukuthi ungavumeli izehlakalo ezisemhlabeni zikuvala amehlo ungaboni ukuthi kukhona osesihlalweni ungavumeli futhi izehlakalo ezenzakala emhlabeni zikuvala amehlo ungaboni ukuthi sizaphetha sesisenkazimulweni injongo kaSathane ngezehlakalo ezisemhlabeni ukuthi asivala amehlo siphithizele ngiyangizwe futhi abanye bekhuluma ngomfanekiso wenkomo esesibayeni kuthiwa isilwane siyafika sibhonga inkomo zibuthene kuthiwa inkomo lezi zingahlanganisa amakhanda zibuthane akula nkomo ezadliwa isilwane kodwa inkomo ezaphaphatheka khonapho yeqisibaya kumbe iphume kwezinye isilwane sithi namhlanje siphezu kwayo so uSathane uyabe ebhonga ngaleyo ndlela ufuna singaboni ukuthi uNkulunkulu sikhohle ukuthi uNkulunkulu uhlezi esihlalweni ufuna sikhohle futhi ukuthi ekugcineni vele sizagcina ngokunqoba yikho elethi izehlakalo ezisemhlabeni so ungafunda kuSambulo 6 lapha verse 1 to 11 amabhiza lana ngu4 iza kuthi uthi kwaqala ngebhiza elimhlophe ikuveza imbali yebandla ukuthi ibandla laqalisa lihlambulukile kodwa kuba lezi zehlakalo ezinzima ezenzakalayo kodwa loba kunjalo akumelanga sibe lovalo ngoba siyakwazi ukuthi uhlezi esihlalweni futhi siyakwazi ukuthi ugcine siza kunqoba siyehlala laye lathi sibuse kunye laye esihlalweni so izehlakalo ezisemhlabeni izinsizi lezinhlupho kazingakukhohlisi zikwenze usitheke ugcine ungasaboni ukuthi uNkulunkulu sesihlalweni ugcina ungasaboni futhi asilungiselele khona ezulwini sesinqobile siyabonga mfundi sikhe ngiyabonga mfundi izindleko zensuku zokugcina sizakhangela lapha uSambulo isahluko ngesika 6 ivesi ngelika 12 loSambulo ngu7 ivesi ngelika 7 lo8 Sambulo ngu6 ivesi ngelika 12 ithona ke ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila lenyanga yababomvu njengegazi lezi inkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa ohlozwa ngumoya omkhulu lomkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo lezi ntaba lezihlenge zonke zasuswa endaweni nzazo so lapha ke sesibona ke izehlakalo zensuku zokugcina izehlakalo lezi zithatha indawo lapha emhlabeni njengokuzamazama komhlaba siyakwazi ukuthi ngomnyaka ka1755 kwaba lo ukuzamazama komhlaba lokhana okwaku Lisbon earthquake okuthiwa iLisbon earthquake okwakuyeme ePortugal kwabamba iNorth Africa kwabamba iSouth Europe kwabamba iUnited States of America kwabamba kuAtlantic isehlakalo esisembalini esingaphikisekiyo sona leso then ke kuthe ngemva kwakhona lokho siyakwazi futhi ukuthi ilanga lenyanga ngomnyaka ka1780 lakho kwaba futhi njengokutsho kweBhayibheli so izehlakalo ezisembalini okudingeza ke ziphikiseke zona lezo then ke ukuwa kwezinkanyezi ngo1833 lakho kwaba into enjani efana nayo so lezi izehlakalo lezi zingamabhakani
esingathi izikonkwana ama signposts. Nxa usuka lapha koBulawayo ake sithi uya khonale eHarare uzabona ukutshela ukuthi nxa usuka lapha koBulawayo Harare 439 ungahamba yakutshela ukuthi Harare sokusela umango ongaka, especially yakutshela ukuthi Shangani 100 Gweru so uze uthi nxa ususiyaba ngeHarare sikutshela ukuthi 20 kilometers eHarare. Ibizi usubona ibhakane elikhulu elithi welcome to Harare. Usitsho ukuthi sufile. So izehla ama eschatological events lawo izehlakalo zensuku zokugcina zisitshengisa ukuthi sesiseduzana ukubana ke siye kusindisweni. uJesu abuyazo sithatha size ngapi asisekhaya sibuyele kulehana esithe glorious climax la nxa sidlule phakathi kwezehlakalo zalapha emhlabeni. Injongo vele ukuthi uNkulunkulu kafuni antsho impikiswano le enkulu ikhona phakathi kwaNkulunkulu lo Satan. So uNkulunkulu kafuni ukuthi sichaye luvalo ngezehlakalo lezi. Uyasitshengisa ukuthi sesikhamba umgango ongakanani. Ukwenza ukuthi sibe lesibindi, ukwenza ukuthi singeqi sisuke ohlangothini lwakhe bese siye ohlangothini lwani lwesitha. So yikho kusiba lezi khonkwane lezi esilapha. So ungafunda lapha ke uchapter ngu7 iyakutshela ngababe kwa uphawu ababesuka ezizweni. Uvesi uchapter ngu7 ivesi ngelika 7 lelika 8 yakubalisela izindlu zonke ezili12 ezabantwana bakabani bakaIsrayeli abakaJakobe ukuthi endlini kabani kwabe kwa uphawu abangaka, endlini kabani kwabe kuphawu kwanga. Khonoko kusinika isiqiniselo ukuthi la nxa imbali yabantwana bakwaIsrayeli siyazi kodwa ke bakhona abazakusindiswa bephuma emumeni onjalo. Mfundisi singakabuyeli ku-OP incwadi kaSambulo iyatsho yini ukuthi umhlaba uzaphela? Incwadi kaSambulo itsho njalo. Kodwa ke ibisinika isibindi. Bakhona abangakholwayo mfundisi ukuthi umhlaba sozuphele. Engxenye umlimo yikho ethe siyifunde kade sisihlase ngalindlela ukwenzela ukuthi abantu bakunanzele ukuthi umhlaba uyangapi emephethelweni. So ukuze siphephe thina ke sokumele sibalekele kubani kuNkulunkulu siye kuJesu. Usatsho ukhona ukuthi sakutsho singakadluli usithi bakhona endlini kaJakobe asazuthi. Bengisithi mina antsho kubaliswa izizwe lezi ezili12 lezi abantwana bakaIsrayeli ukuthi kwendlini kabani kwaphuma abangaka, endlini kabani kwaphuma. Ungananzelela uRuben antsho vele siyakwazi ukuthi kukhona akwenzayo wagcina engena endlini kayise laphana waqalekiswa. Kodwa ke la nxa kwakunjalo isizweni sakhe bakhona abasindisiweyo. Kusitsho ukuthi ke kakula ndaba ukuthi sidlule phakathi komumo onjani. Singabakwazi ukubalekela kuJesu onguye ovezwa incwadi kaSambulo. Kungakhathalekile ukuthi sike senzane emuva ngale sizakuba phakathi kwabanenge abasakusindiswa. Siyabonga mfundisi usinika ithemba. OP siyabonga kuyigqiba. Siyabonga. So nxa izehlakalo lezi sesitshengisiwe ama signpost ukuthi Harare sokuyi20 kilometers so kumele siyefika eHarare. Yikho lokho ekade silokho sikulangathelela kugcwaliseke. Yikho lapho sesiya khona ku glorious climax. Ngithanda ukuthi ngincedise abalaleli ngokuthi uSambulo usukela kuSambulo ngu4 usiya kuSambulo ngu8 verse 1 umbono owodwa wona lo. So yikho sikuthinta lapha njengesibonelo sesigaba lezi ezine. So sesikukhulumile kathesi ukuthi uSambulo ngu4 lo5 ziveza isigaba sakuqala okuthiwa yi-victorious focus uNkulunkulu esesihlalweni ezulwini. Then uSambulo ngu6 ivesi 1 usiya ku11 ziveza okuthiwa ama-earthly events. Then uSambulo ngu6 vesi 12 usiya ku17 ukhulumano uyaphuza kancane umfundisi. Bakubambe kahle abafunda phansi. Sithethi naSambulo usukela kuSambulo ngu4 usiya kuSambulo 8 vesi 1 umbono onjani owodwa. So esifuna lapha ukuthi sibone izigaba lezi ezingaki ezine. So isigaba sakuqala okuthiwa yi-victorious focus sisihlangana laso kuSambulo ngu4 lo5. Yikho lapho esibona khona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe. Isigaba sakuqala leso. Then isigaba sesibili okuthiwa ama-earthly events. Yikho lapho esibona khona amabhiza lawana amelele ibandla. kuSambulo ngu6 ivesi 1 sisiya kubani ku11. Isigaba sesibili leso okuthiwa ama-earthly events. Then isigaba sesithathu okuthiwa ngama-last day events. kuSambulo ngu6 ivesi ngu12 usiyafika kuSambulo ngu7 ivesi ngu8. Lapho esibona khona izehlakalo eziqanjiweyo leziyana zensuku zokugcina lokuphawulwa kube kuphawu kwabantwana bakaNkulunkulu. Izehlakalo zensuku zokugcina lezo. Sesikhwela ke manje. Then sesikhwela ke sesibuyela ezulwini. Esithethe na glorious climax. Lapho sesibona khona uSambulo ngu7 vesi ngu9. Ngizayibala lapha ithi yona ngemva kwalezi zinto ngakhangela bheka ngabona ixuku elingela kubalwa elivela ezizweni zonke
kumihlobo yonke kubantu bonke kuzindimi zonke limi phambi kwesihlalo laphambi kwewundlu lembethe ingubo ezimhlophe thwele lezingatsha ezandleni zabo so lapha sibona ukuthi ngabangcwele laba iqhubu leli lingela kubalwa ngabangcwele sebephambi kwesihlalo somusa sebephambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sikhumbule ukuthi qalisele esihlalweni siphetha futhi sesingaphi sesesihlalweni kodwa ngathi sokuthathekisa ukuthi labana abadlule phakathi kwezihlakalo zemhlabeni babekezela babambelela nampa lapha sebephambi kwesihlalo sikaNkulunkulu so lapha sibonani sibona ukuthi singaze sihlupheke njani i-full stop kumbe ungqeko wokucina ikunqoba kwabangcwele besesihlalweni sikaNkulunkulu so incwadi kaSambulo incwadi eveza ukuthi uNkulunkulu ngumlawuli wento zonke uhlezi esihlalweni sakhe yebo siphakathi kwempikazi enkulu siyadlula phakathi kwezinhlupheko ezinzima kodwa injongo yakhe uNkulunkulu kafuni ukuthi sisuse amehlo ethu ezulwini lapho kuqala khona imibono kaSambulo injongo kaNkulunkulu futhi kafuni ukuthi sisuse amehlo ethu phambili esihlalweni sakhe somusa lapho siyakufika khona siyehlala khona ezulwini loba siphakathi kwezihlakalo ezisemhlabeni siyabonga mfundisi Obi Sikema siyabonga mfundisi so incwadi kaSambulo ngamafitshane mfundisi wami isinika ithemba njalo yasinika ukuthi okwalapha emhlabeni kwenza njani kuyedlula umhlaba uyaphela kodwa ke uNkulunkulu ubuhle ayisilungiselele bone kuqaliseni sizaphinda futhi sibuyele ebuhleni obufana nayo bakhona phela abakhuluma njengokutsho kaPetru ukuthi hayi lokho into zama njengoba zinjalo uzamazama komhlaba ukukhuluma lokho kwakwenzakala kodwa ngiyazi ukuthi ukukhulumayo lokho kwaba into eqhakathekileyo eyathinta umhlaba wonke kakhulu angazi ukuthi ngathini kulabo abathi hayi kade salizwa likhuluma bompofu labo Ndlovu ukuthi umhlaba uyaphela kulamhlaba ophelayo abaye bathi kuphela abantu umhlaba kawupheli kodwa ngokutsho kwaSambulo ungakubeka njani engakubeka ngikutsho mfundisi ukuthi hanjo sibalisile kuma last day events ama eschatological events izinto ezenzakala emhlabeni wonke ezingathandabuzeki so ke ungananzelela ke kuSambulo khona phana isehlakalo esesisele kuphela ukuthi silandele ikugoqwa komkhathi njengencwadi enjani egoqwayo so khonoko kuthi ukuthi amabhakani lawa njengoba ke wonke seyenzakala eselisele kuphela ibhakani lilodwa kuphela ukuthi sibone umkhathi ususenza njani sugoqwa ende ungabona umkhathi usugoqwa konke sokufika emaphethelweni sifikile inkosi singathini ngamafitshane ngama 1 second siyabo mina engingakutsho ukuthi mlaleli ugoqelwe ungakhangela phezulu uzabona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe ukhangele futhi phezulu uzabona inkazimulo uNkulunkulu azasinika yona ekhaya ezulu so ungathalaza emuva inkosi isesihlalweni sakhe thalaze phambili siza kuphiwa umvuzo so ungavumi ukuthi izehlakalo ezisemhlabeni zikukhohlise khumbula ukuhlala ukhangele emuva esihlalweni sikaNkulunkulu ukhangele la phambili kumvuzo wethu esizawuphiwa ezulwini yabonga once again mfundisi mbonazani soba sewuqibile balaleli siyabonga kakhulu uNkulunkulu uhlezi esihlalweni loba yini obhekane layo faka amehlo akho esihlalweni sabona nguJohane Nkosi ligcine sidibane njalo kuvikelezayo siyabonga